Osaziwayo ngabahambisi bemibiko, lapho udumo lungena khona endaweni yeqiniso. Osaziwayo asisabalandeli kuphela, kodwa sesibethemba. Ngokunjalo lokhu kubethemba kulakho ukusihlomisa ngolwazi lwalokho okwenzakalayo, kodwa-ke kulakho futhi ukusilahlekisa. Osaziwayo akusibo bantu abadalelwa ukuvikela iqiniso. Inkundla zabo zokuxhumana labalandeli zihlelwe ngokweyama kakhulu kokungajatshulelwa, okungathokozisa, njalo okungabenza bebonakale, hhathi ngokuqiniseka kumbe ngobuqotho bolutho. Nxa sikhangelisisa amazwi abakhulumayo alamandla alingana lezi ndlela esizejwayeleyo ekusitholiseni izindaba, lokhu kutshintsha yonke into. Nxa usaziwayo esabelana lozulu okuthile okuqukethweyo, akamemethekisi nje kuphela. Uhamba kuyefika lakungatsha ezehlukeneyo eziqakathekileyo. Iningi landise kukukholwa, lengeze imibono yalo, bese lisedlulisela kwabanye. Konke lokhu abantu bakwenza ngoba udaba luvela emuntwini abamthandayo, hhathi ngoba kuliqiniso. Yiyo-ke indlela udumo lulakho ukukhulela ngayo iqiniso. Asikho isidingo sokuthi usaziwayo abumbe kumbe ahlele umbono okhohlisayo ukuze awusabalalise. Ukuveza kwakhe umbono ngodaba luyabe lusematheni ebulenjini, ukuthumela kakutsha izindaba ezingelabufakazi ebulenjini, kumbe ukwengeza wakhe umbono edabeni, kulakho ukuthatha lolo daba kulwenze lubukeke njengeqiniso noma kungayisilo. Kulesi sikhathi lapho ubulembu obugijima khona ngesiqubu, okuphangisayo kuyanqoba nxa kuqathaniswa lokucubungulisisa okugcweleyo. Kodwa noma kunjalo, nanko kumele sikuqaphele. Udumo luhambisana lokuthwala umlando sonke isikhathi. Lokho kutsho ukuthi osaziwayo balendima kumele bayidlale ekuvikeleni iqiniso. Lapha sisuka sikhuluma ngokulandelayo, ngokucubungula ngokugcweleyo ungakathumeli ebulenjini, ukubuzisisa ngalowo kumbe laba abakunika lolo lwazi, ukuguduza kabanzi uthole yonke imininingwane. Leza kuseyizo zinto ongazenza nxa ufuna, kodwa sekuzindingeko ezimqoka. Intatheli zindaba zalolongwa zaqeqesha ekugcwalisiseni iqiniso, ukuqathanisa okuvela kungatsha ezehlukeneyo, kanye lokulandela izindlela eziqondileyo. Kodwa osaziwayo abalayo imfundiso efana nale ntatheli. Bona abalakho ngamandla okufinyelela abantu abanengi abazahambisana lalonke udaba abalutshoyo, njalo abadingi muntu wangabaxhumanisa lozulu. Nxa ingatsha lezi zombili zingasebenzi ngokubambisana, amanga asatshalaliswa ngabomayabusa. Kodwa nxa zisebenza ngokubambisana ziyenelisa ukubiyela zivikele iqiniso njalo zakhe ithemba ebantwini. Udumo lapho kungela qiniso khona luyalahlekisa. Kukanti udumo olusekelwa liqiniso luyafundisa. Uma osaziwayo bengazethisa umlando nalo esikhuluma ngawo, balakho ukwenza kusabalala kwamanga uhambe ngonyawo lonwabo. Kuphakame amazwi aqotho, njalo lokhu kungasiza kakhulu uzulu ekuthatheni izinqumo ezikhaliphileyo.